When it comes to subsidi, sebenarnya siapa yang kontrol? Kerajaan ke ataupun Petronas? Jadi apa pula sebenarnya bidang kuasa Petronas dalam petroleum? Dan sebenarnya berapa banyak yang Petronas bayar ke kerajaan, and berapa banyak pula yang Petronas ambil? Kenapa diesel ni orang kata minyak yang kurang berkualiti lah, yang tak cantik sangat lah, kotor lah kan. But then why is the diesel price is higher than petrol? Jaminan bekalan hanya pada sampai Mei. Kenapa sampai Mei? Apa jadi lepas Mei? Why not we simpan more ataupun lebih banyakkan inventory? Government mampu tak bertahan? Ataupun lambat laun kita pun kena serahkan diri, no more subsidi, kita kena apungkan harga minyak. Kalau you as rakyat, if the subsidi tarik, can you accept that? You boleh terima tak? Berapa lama sebenarnya buffer kita sebagai pengeksport gas ni boleh tahan sebelum ada demand destruction yang boleh destroy kuasa beli rakyat? Actually, adakah government ni tengah eksperimen dengan rakyat ni? Kejap tukar 300, kejap 200. Kalau krisis global kita ni makin lama makin teruk and so on, adakah sebenarnya pelaburan ni just on paper, diorang boleh angkat baju, angkat bag, tinggalkan kita?